Sekhohle ukuthi uclassmate. Lana sisemhlanganweni sonke ngiyacabanga ukuthi singasambisana neMK Party aphansi kwa President uZuma. Yabona? Kukhona uzothinta umphakathi sokhuluma ngabo. Kukhona uzothinta iMK Party sokhuluma ngabo. Kodwa njengoba sila sonke ngicabanga izilethu lilodwa. Ngaphandle kwalabathunyiwe abazophazamisa yabona. Kodwa njengoba manje ngicabanga siyasibona sonke. Akekho ozoyiphazamisa emohlweni lapho umama noma ubaba ozophazamisa. Ngiyabona. Njengoba sengingayichaza soqala isikhulu ngebackground yeMK Party. Iqale ngonyaka odlule ngoDisemba. Kodwa thina siwumkhondo sahamba phambili ngawo konke. Umkhondo iwona khona ukurecruita kakhulu. Sinamamember amaningi ukudlula amanye ama-provinces or ama-regions. Kodwa thina sahamba phambili ngawo konke somkhondo. And then enye into esihamba phambili ngayo nobaba uSimoza Sincome Stadium. Wathi nina nikhona uku-organize i-event enkulu kunawo onke. Yithi sahamba phambili uku-organize ama-event. Noma ungabuka uku-check ku-Facebook la ihamba khona uZuma. Yayiqala i-event kaMsholozi ukuthi ibe yinhle njengeyethu nge-stadium la kuMandiyeni. Manje Mkhondo njengoba sisemkhondo nje sihleli sinama-members abanye abaphelelanga khona abasemsebenzini khona abasemasontweni khona abasemhlanganweni eminye mhlawumbe ikhona kodwa sina 8,000 members kumanje somkhondo abaphethe MK okushuthi-ke iyakhula lento iyakhula elinamandla kakhulu uma umuntu angayibonanga noma umakhelwane angayibonanga mtshele nawe osekhaya ukuthi makhelwane iyakhula lento ecela ujoyine ube nathi ngapha. Yabona? So okunye esingakhuluma ngako la somkhondo sivumela wonke umuntu ajoyine ku-membership ye-MK. Amafomu sinawo akhona amahala abangayajoyini abana bazojoyina mahala. Amafomu akhona uma unayo i-donation ka-10 rand zophinde uyikhiphe uma unayo akuphoqelekile ukuthi uzoyikhiphe. Uma unayo unayo, uma ungenayo unayo. Ngiyathemba siyazwana lapho. Then bese sisiba nengqikithi esilethe la namhlanje. Ngiyacabanga umfuqweni uzosondela ngaphambili. Kodwa nje umfuqweni isikhathi sambili bafuna ukupheka abesimama. Sondela ngaphambili sikwazi ukudlala yonke singabambeleli. Kuse sacela umfowethu la wemoto ukuthi asilelele ngoba sibona ukuthi imishini izolala edini. Amandla. 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 Phansi nama-opportunity phansi. Phansi. Ngibingelela mina ngumpilane wakanyandeni igama lomsizo womfuqeni. Bese sokuthi igama lamajita ilembe laseMkhondo. Bafowethu lana ngicabanga ukuthi sonke ngoba sihlangene la njengoba thina singama-ground force kuyithi business recruiter ngizwile noComrade uMabhiliyoni wabala ukuthi la Mkhondo ama-member asajoyinile ku-MK Umkhondo nje uwodwa is more than 8,000. Ngazisha ezandla labo bafowethu. Sinenkinga ingqinamba ihleze ivela ngithi i-MK ithe mayiqala yathi izokorobha Mkhondo sokorobha soshanyela. Akunamuntu uza nge-agenda naloza ne-agenda somukela kamnandi maseqala i-agenda yakho uzoyivelela somkhiphi akusenkinga sathi qale sibakhiphile sabakhipha namanje sokhipha abanye siyabakhipha nje asifuni into engqolile. So ngizoyiqala kunale nto le eyenzakalayo le ukuthi benazi ukuthi nina ngoba nijoyinile ama-membership lo 8,000 niyazini ukuthi kunomuntu othi nguye onjoyinisile nina thina singama-ground force singabafana bakhe usithumile ukuthi MK ejoyine. Ubabgamede usuke lana wahamba wayakuzuma ngazi ukuthi ngibani ubesathathela iy'thombe zisamnika yenzani masisema-groundini lana senza yonke into wayovela ngazo yena kuze angene elistini ukuthi bamenzekile ukuze niconvene ngala Mkhondo. Uyayibona? And manje lokho mina angeke ngiqambe mina myself.
Ngibhlungu kakhulu mina because mina mangizosebenza lana lento lena ezongibonisa nomphakathi kanani yabona. Kwamanje umphakathi omunye wamalungu omphakathi babhizi bayasibhalela kanti wani namanipush propaganda yaGamete ngiyasitshela straight. Sheshe siphume le MKA ngoba nithuma aboGamete nabo bantu. Yabona. Akekho umuntu osithumile la Mkhondo. Sonke yabona la even noba sila sonke siyalingana. Akekho umuntu onesikhundla singabi nani. Yabo. Nami ngavela ngumfukeni lana masisemphusha ilokhuzana yami agenda yami nenkiphi. Nje ukuthi kombreza ngeke lento osoyenzayo manje kunje. Asahambi ngendlela esihamba ngayo. So manje imeeting njoba sibambile le esibambe namuhla. Ungalodaba lo mina engilimelelana lakhe lo ubaba uGamete. Ungalo. Njoba umphakathi usubaleka. Bayibona. Njoba umphakathi usubaleka, umphakathi sawucela ukuthi awubuye sizoke si-address le ndaba. Ukuthi ihamba kanjani njoba ngichazile nje. Ukuthi suwaphi ukuze ngene koGamete lapha umphakathi usuyanxele. So Gamete akusi ipart yethu ne-recruitment. Angaba ine-part ye-MK. Asinankinga nalokho. Kodwa ukuthi manje yena athathe isikhundla ku-MK washo umprolosi. Wala sifune umuntu owakwenza isikhundla samuzo kwenza isikhundla la. Kwamanje konayo noma kuthiwa sibheka sokutshela amagama aphuma kuwe. Sibe kuthi nashintsha. Umfaka kanjani Gamete wona manje? Ekweni wazi umphathi waseMkhondo wenzani kuwo kanjani? Nani libane isikhundla yabona. Njoba sidana ke si-celebration yalana eMkhondo akuthina sodwa singamfuni Gamete. Le amanye ama-regional wawafuni nakhona ibhizi indaba yakhona ukuthi ufuna ukuthi aphume ukuze abantu bazokhululeka lana sifuna umuntu omusha umuntu esinazazi inkinga zakhe asihlule thina sibe sikhona omusha nje ongaziyo ayibona so ngicela kuba usishana ngesho indaba ngisho Themba yabo manje lento yobaba manje ngajulukisa manje ngayibona so bafowethu ngiyacela ukuthi konke esikwenzayo mas-recruiter senzani sivikeleni kuney'teleka lana ezizosebenza ngamagameni ukuthi nisebenzela zona ekwenesi ukuze umuntu ayisebenze nama-recruiter ayikho sebenzela umuntu futhi ayekho umuntu okhethiwe ukuthi ayirecruiter wonke umuntu uvumelekile ukuthi ayirecruiter onganamafomu sinegroup lapha yaseMkhondo le group esasiyivule kuqala bayidla bona phela bayidla le group angumqamba bayavulwa yithi group uqala bayidla sabavumela sayishintshe igroup sayenza sathi 112 sase sijoyina ngayo yabona masijoyina ngayo safind out ukuthi abo admin akusibo bale mara baseMkhondo sibale sase sayishintsha dredge right compromise sayishintsha sinabo dredge sise ground leyo group sayishintsha umanje ngizongitshela bake baba levikileli bambizile compromise amabhiliyoni Gamete bambiza personally bathi umkhulu uyamema endlini bakade hayi wayifowada leyo kusibeke senze hospital kwaThaba ayifowada u-comrade treasure wayifaka egroupini and then bamfonela bamtshela ziyazini sicela ukuthenga nabo bafana abacini kwabo sinika 500,000 dayisa umphakathi baGamete yena uqobo abese baretire betsheni abanye abantu kodwa kanti imali indingo kombrezi yini le mali hayi bafowethu angeke sisithenga nje imali noma ungeza sinayo sizwe ifuna sonke kodwa angeke sidayise ngombutho angeke futhi sidayise ngokuswela kwabantu baseMkhondo abantu abahluphekile ukuthi wena mawubona ukuthi songcono sotholela imali nani uzoba ngcono wedwa masiba ngcono sonke la nafuna sibe ngiyabonga amakombrezi amandla awethu comrades njengoba ngingayiclass igama umabhiliyoni nomali obanana umzalayo la ngiyabonga bakhona zomsupport comrades lana kule silungiseni because before kube nomsholozo stadium nge-6 nge-7 saba nomhlangano nomphakathi la stadium futhi sathembisa umphakathi masidimela phambili ukuthi umphakathi osekhaya
sizohamba se-police station fike sikhipha abantu ababoshiwe abasiza umphakathi. Sabakhipha vele baphuma abantu ababoshiwe ababasiza umphakathi ngobugebengu. Sase siba ne-memorandum esiyibhalayo eshoyo kule memorandum ukuthi no bafowethu ngana thina siwumphakathi sicela ukuthi kube ne-police station elokishini, kube nemabheni amaphoyisa azohlala elokishini. Uthe sesihamba ngale process leyo ubaba labamchazayo comrade Umfoqeni wayimisa lento leyo wathi no nguye ophethe kucela lento lezo zise kuye hayi emphakathini. Kumele kumanje basimela ngabe kunamacontainer emela ngaphandle kwestadium ngoba isigaba esinazo ibisi. Ngabe kunafoya amacontainer ahlala khona, kunomphathi wamaphoyisa waselokishini, kunomphathi wamaphoyisa wasedrobheni. So thina besicele somphakathi masila ukuthi sicela ukuthi kube nomphathi wamaphoyisa waselokishini. Ngoba akekho akusiwo wonke umuntu onehethane yokufona. Mhlawumbe uyakhona ukuwalka uze kuphi emaphoyiseni eseduzane. So ubaba lokukhulunywa ngaye la ngoba sekunguye osiphethe othi yena usiphethe and uthi uvunyelwe yini nomphakathi osemkhona uthi awubathanmazi ubaba uthi ubaba lo esikhuluma ngaye nina nithi amacontainer amaphoyisa angeze lokishini. Phela mphakathi ngangimela phambi kwenu mina kuyi-7 January ngimela phambi kwenu. Yes, ngema lapha kwenu ngathembisa ukuthi nayi memorandum siyayibhala. Siyayibhekisa le and esicelayo sicela ukuthi icourt isebenze ngefair. Sicela ukuthi kube namaphoyisa asebenze visible. Sicela ipolice station lokishini. Bavuma, ipolice station yavuma ukuthi sibethele ipolice station kuphi elokishini. Kodwa ke ubaba wayivimba wathi umphakathi waseMkhondo lechombe masibe la ngaphambi kwenu. Khona bayishutha isijombe la. Umfana wandile kamera. Abeshutha ijombe la ngeke mfike. Abeshutha ijombe la asishutha wathi yabona lokhulumayo. Bengathunywe yimi. Lo mphakathi uthawa uyifuna ipolice station lokishini. Yiyo wena namhla sithe asubize lomhlangano. Sohlanganise ube ngowenhlangano ube nawo umphakathi. Ngoba umphakathi futhi egcineni. Yena sesikhulumile ngiyacabanga ukuthi nani ngiyifuna impendulo kuwo. Yiyo nginika ukuthi kumanje ngabe ne-police station lokishini eqale ngolosithathu. Amakhotela ngababeke ngolosithathu lapha ya. So umphathi lo baba wathi no, labantu bezwa ngami. Umphakathi uvumelana nami uthe umphakathi kumele ubizwe nguye kuqala estadium. Bese kuba ima avumelana nomphakathi yena ukuthi amakhotela aweze vele. Abesine police station basikhuluma. So asinayo police station ngendaba yomphathi okhona. Umphathi othi yena ubeke umphakathi. Lokho bese sicacise nikwazi nomphakathi noma ngathiwa sinenkinga naye. Kodwa leyo yomphakathi akusiyi yamnaye. Eyomphakathi lena efuna ivunywe umphakathi ukuthi umphakathi uthini. Ukuthi abantu be-MK bathi akuyona yethu ngoba ubaba lo nenhlangano yakhe registered ezobivotelwa nayo khona manje. Ubaba unenhlangano izobivotelwa. Asazi ukuthi sesiphazamisa kanjani ke manje ku-MK. Usefuna uzophatha MK kodwa unenhlangano yakhe ezobivotelwa kwasayena. Besiyazi ngenhlanhla besizovela abe khona manje ngesabhelana. Kodwa ukhona ohamba nayo okhona lapha. Uma ngaba ngayivizwa sukuma ngizomkhipha. Ukhona hamba naye uyagxotha amafomu. Ngizomkhipha. Imazi phakathi ngoba imfihlo yabathi yasayelwa ngemfihlweni. Yabona sizomkhipha asomnika nje ithuba comrade. Bangabake beziphambili washo ukuthi mina bengigcwalisa amafomu ehamoni nakokutheni nasemasontweni yimi le bagcwalisa amafomu ngithunywe ulakhe igamende. Mangabe angayivezi sizomveza. Abita sabi. Yabona vele sijoyinile sekufeni nabe sofa asabi la sizosebenzela umphakathi anginasikhundla mphakathi angabekwa umuntu anginasikhundla i-MK uzuma wachaza ayekho nesikhundla yabona anginasikhundla ngikhuluma ithembise nayithembise emphakathini mangina umphakathi wavuma wayibhala imemorandum wayisayina futhi umphakathi memorandum phela ngabe umphakathi wayisayinani memorandum ukube sasingasithuze police station lokishini lesevidiyo namhlanje aba sisayina okay aya suwelo usiyeza yena suwelo uyeza yena lo wewe haba manje uyeza yena comrade njengoba sila namhlanje kufanele sazi ukuthi asithunywa ngoba
siyakuhlonipha kakhulu wahluleka akasinike ithuba wahluleka yabona unako konke unemoli unemali unawo konke wahluleka yabona Friday ubagamete uthumelile imessage wangifonela mangabuka ivideo masenza interview bekangifona ubagamete ngaze ngikhombisa umsakazo nami bagamete ngiyafona ngicela ukuma kancane anginike 500,000 ukuthi ngithenga umfuqweni lengihamba nawo ukuze sovumelana naye Comrade ngilambile ngiyayifuna imali ngilambile kodwa ngisaba nina nomphakathi ukuthi mina ngizoba kuphi mina base ngithatha imali nina nisele ngemuva Sokulamba ngilambile comrade ningatheka wallet yami lapha emoshweni into 50 rand ngilambile ngiyawudinga le 500,000 mangabe ngathi nina nonke lapha hayi sama lo bagamele uthathe 500,000 bese ushare ngeke ngidike lo So kumele ngikhulume iqiniso nomphakathi nikwazi ukuthi sengithengiwe mina ngibhekisana nawo ngala sesengozini ngoba ngiyabhekisana nikwazi lokuthi nisengozini ngoba ngiyabhekisana nale mali enginikwa yona isono sami kwaba kuma phambi komphakathi ngomhlaka 7 kwasethiwa yimo ophethe umphakathi azowuphathi nani ngikhetha le-MK ngikhetha ngangimele phambi komphakathi ngezithembiso angikhethwa mafundo kodwa angikwazi ukudayisa nomphakathi kodwa mangabe nelithi le mali siyayithatha sonke hayi ngizonika 200 ngithathe yonke lenenye yabona yiwo yena cascade futhi akuze umhlangano sobizi kwesestadium la khona wonke umuntu khona ngoba mhlawumbe sokhona izinto emakhoneni zisodwa zisisode umhlangano sobizi estadium ngoba sifuna ukuthi sikhulume nonke nazi sikhuluma ngani Soybiza mama soybiza khuleka ngekhaya sinayibiza ngekhaya sinayibiza yanoma la sifana asikwazi ukuthi dayisa ngomphakathi ohlupheke uma idingane zoyikhona odinga ukuthi kube ne-police station elokishini odinga ukuthi kube ne-taxi ezokwazi ukusuka emagadeni igcine kwantombazane ingayi edrobheni ukuthi sibe ne-taxi nje ka-8 rand elokishini eyilokhali esikufuna yiloko sifuna intuthuko asikwazi ukuyipromota thina nosine imoto balabhatha umuntu onganamoto njengoba ngiza kumabhiliyoni nje mhlawumbe imali nginayo mhlawumbe anginayo kodwa angikwazi ukuthi ngithi ngithathe imali nisale nina ningasabi nayo mhlawumbe ikhona mhlawumbe igama nami azomnika imali miliyoni Comrade Treasure ukuthi ngangena Baza phansi ngama-opportunity phansi ngamasela phansi ngabantu abanganendaba nelokishi lethu phansi ngabantu abanganendaba namaplazi phansi comrades mhlawumbe abanye bathu ukusibona simila or mhlawumbe specifically mina yabasasayita la indaba ye-MK besaya ayinikeze i-brief kancane umfuqeki nobakumabuza kodwa uma nibona abaningi basukumile bajoyina i-MK ngizongena yingoba kunezinto ezi-obvious ezenzekalayo emphakathini ebekade sikhuluma ngazo for iminyaka eminingi zingenzeki so-ke sasisayijoyina-ke i-MK nababuya kwamaqembu ahlukahlukene ingako bathi i-MK yawo wonke umuntu asixwayane ukuthi wena ubuya kuphi ikhaya elikhulu elingamele wonke ama-members from different political parties so i-status quo-ke sasisithi no
asifocus ku recruitment. I-recruitment uyabona kule nhlangano esibuya kuzo singesizisho besivinjwa ukuthi sibe ngama-member ngoba besaba ukuthi sizawusukuma emeetingini siphikise izinto ezingahambisani nokufuna umphakathi. Nje abanye abaningi abafana nethu ngizesaphuma kulawo ma-political party singakaze saba ama-member besilokhu usubmit membership inga-approve so besingama-supporter nje sivote. So kuyaqala ukuthi eSouth Africa ugcwalise nje ifomu kamnandi ungakhokhi nokukhokha ube member instant. So le nqola le ibihamba kamnandi ngizozama ukuba fast. Ibihamba kamnandi le nqola njengoba ubabuza ayivezile mabhiliyoni futhi sigijima in fact it's more than 8,000 because amafomu amanye akwamanye ama-branch uyayibona and efuna sikuvezele ukuthi that is within 2 weeks. Lo 8,000 uphume within 2 weeks. So ke uma siqhubeka kwasekuphuma i-announcement okay bekunama-list abelokhu aphuma ku-Facebook kuthiwe naba abantu abazoniphatha okwesikhashana angithi. So ke lama-list besiwanqaba sithi kwasho bona kumsholozi lapha abantu singayinaki indaba yalama-list ama-fake uyabona. Kwasekuba khona-ke ephumayo last week uma iphuma yasaseyibana igama elithize kanti besizwile ngembobo zomuhla ukuthi kwenzakalani ku-background. So sasesithina okay it's fine siyaqhubeka mase siya-recruiter yabona nje ifoni yami ebusuku ngiyayivala ngoba uma ngikhombisa ama-WhatsApp nama-message abantu abekade barejistile abathi bafuna amafomu abo back because njengoba shilo umfuqeni ukuthi umphakathi sokuthi siphusha i-propaganda yabantu abathize. Sasaphika lo ngoba besingazi mina nje okokuqala bengazi ukuthi ubagamedi is part of MK. Mina bengazi ukuthi kune asegayi ebekade by the way la recruiter khona nabo beba-recruiter. So uma sekuthiwa nguye ozosiphatha ngizolungisa la azange bathe Mkhondo bathe eMpumalanga nguye ukhona. Sathi thina singama-ground force no asinankinga naloko but thina angeke sikhone ukuthi ubaba azihole sayibeka-ke izizathu zethu. Kunama-WhatsApp group-ke ahlukahlukene la sifake khona lama-complaints. Sathi masifaka lama-complaints avumbuka namanye ama-sub-regions ezwespeak kune-instability iMpumalanga yonke because nalawo amanye ama-region yabo nje ihlanzeni bakuvezile ukuthi no ubaba akabuyele Mkhondo ayohlala phansi siyabonga uyayibona. Kunama-voice note la asendwa by i-top leadership they are saying the same thing we understand. So i-choice yethu leyo asithi thina umphakathi osho njalo i-choice yethu ingako sithe uma ngabe mhlawumbe lokho esikushoyo kuloko esibeke etafuleni usiyayihemela labo abafuna ukuqhubeka negama lakhe bangeza phambili sizobanikeza amafomu baqhubeka ba-recruit njengathi nje sishilo vele sivezile ukuthi angeke sikhona ubaba ukwasiphatha before ukwawaphatha temporarily through independent ngiyaqolisa ukuveza lokho. Usane-question yemali kamasipala elahlekile 70 million angeke ngingene ngigxile kulo 70 million but siyazi ukuthi uyaya kuleyo mali. So and already ama-comrades amanye asehlanzeni asenkangala they are telling us ukuthi he is bargaining ngathi la Mkhondo ukuthi he's got high ground. By the way ubagamedi was not approved by umsholozi ngicela kube clear lokho wa-approve u-secretary azange approve umsholozi. Yingakho manje no one wants to take ownership yale gama elifaka lapho ngoba even kwabona la apontweni bayibuza ukuthi ufike kanjani lacele ngoba simazi asikaze sambona kuma-program MK sibone nje savela ngekepisi ubone ukuthi umuntu obengahlelile ukuthi uza nge-MK uyayibona. So-ke mphathi lama-dynamics lawa yabona ube bafaka umuntu o-neutral isingamazi ngabe sikahlala ngabe sisaqhubeka sayirecruitela and ukube lama-member athi afuna ukuhamba because I'm telling you right now even noma ungabuka lapha ku-Facebook khona ababhalayo ukuthi uma ngabe then this is the face la Mpumalanga yabantu esizobavotela come this elections miss us. So we can't sit down i-MK ithi or umphakathi abaningi seyihope yokuthi sishintshe izinto for the last time because for the past 10 years siloku sikhuluma into yinye akwenzeki lutho. So-ke i-meeting ukusuma ngizela ukulekelela ukuthi i-meeting ibuye back to i-direction. I-meeting i-about ukuthi si-consult ukuthi kulokhu thina esiku-objectile on the ground
ukuthi ngeke sirecruit uma ngabe uconvener ubagamende. Ingabe umphakathi uyakuvumela lokho o nithi lo bafana neyisanganela kuyilana egroundini yoqhubeka ndokuthi right thina ngalo baba. Nalawo amanye ama-subbridge yabona njengenkangala ihlanze into very resolute ukuthi abamfuni. And we are already told ukuthi ngayo le position inyana le yesikhashana ngoba manje basixhopha ukuthi bathi iposition yesikhashana. Noma bekuya kuma-elections ngeke bengisho lapha ku-status ukuthi ngeke ugijimise unogwaja ngenjengagijima. Uthi hayi ngifuna ukuthi unogwaja. Ama-elections unogwaja wethu. But lesithombe njengathi siyasihlupha. Uma ngabe kukhona bona abala or noma ngabe bekhona who are comfortable, sithi thina it's your own choice, it's fine. Awuphoqelekile. But moving onwards, we are saying we want to consult because any into esizoyenza we're going to go to our branches and consult now, but we wanted to speak to a broader community because sisangabi nawo ama-launched branches because politically ifuna uye kuphi kuma-branches. So sengivala moving onwards, we want to consult ukuthi umphakathi awube novolwayo ukuthi bona ni-onina ni-right ngalokuthi because i-national election they are going to give us a response before the end of this week because lama objection esiwafake as a see on the ground because sekuneyithembiso sekunikwana ama-position ephezulu ngathi. You understand? Yinto esicasula ele information esiyitholayo thina sayithola even from la at the branch level sasiyithola directed national ukuthi sekunabantu abathi ngoba mina ngu-convener ngizongena ngo-premier nango-MEC wami. You understand? So enye into sizoyicela ukuthi uma ngabe you say if you subject yourself to umphakathi, if mina ngu-treasure ngikhetha ukuthi ngijoyine ipolitiki angimema bomzala nabomalume bami ukuthi balwimpizana ukuthi laba bahambe basabisa abantu. So sizocela futhi ufemeli yalesibongo ukuthi uma sibhekana nalo baba abayeke ukusabisa ama-member e-MK. Some of us we've been in politics. Some of us we've been through politics for many years and to survive ama-assassins. So uma usabisa ngokufa kanti hle uthi wena sale siphenduke inkabi ngoba sasinabantwana mhlambe that time sasinganandaba ngoba sasinganabantwana. Manje nathi we need to protect. So isicelo leso ukuthi moving onwards siyacela ukuthi ifamily yalesibongo uma ngabe sibhekana nalo baba abamusu interfere ngoba we are a political office bearer fana nokuthi uma usebenza kamasipala uma siquestion bese kusukuma yonke ifamily ifuna ukukulela you must account. So thina ke in my submission sithe simile vela recruit as we speak imile le nawo yabona until alobaba baze bamsuse lapha because siyazi ukuthi wanikezwa amandla yini ezokwenzeka ezokwehlela futhi Mkhondo. Ngiyabonga. Manja asimnike ihlombe kumele manje ukhuluma kahle kakhulu. Uvezela ukuthi besikhona ukukhuluma ngokwena. Comrades, ngiyacabanga ukuthi sakhuluma ngendaba ye-police station elokishini sidlulile kuyo. Okunye ebesiza nake emphakathini ekusikhungathe kakhulu indaba kagesi. Ukuvalelwa ugesi esikheni emakhaya. So si-MK besine problem ebosizoza nayo thina besihlela lengaphansi abathile baba asiphazamisa. Besine problem ezohlela ukuthi akekho umuntu ozovalela ugesi ngoba lekhaya kusilapho. Kusekhaya kini lapha ya. Yabona? Wena ufike wathola abazali bakho bangasekho sebashona. So ma ufika wena sethi uyakhona the 200,000 uthatha uzothatha le mali obhadala ungasebenzi uthi abuye emsebenzini uthola kuvaliwe ugesi. So besiza ama-program besiza nawo yiwo onke lawo kodwa sesiyaphazamiseka manje ngalo baba asazi ukuthi nene umphakathi ngoba into esiyocela manje sicela ukuthi umphakathi uzobeka umuntu ngomuntu abeke uvulo wakhe ngaphambili asho ukuthi yena uthini singanikhulumeli ngoba nathi umphakathi asinayikhundla ngithi kwazocela ukuthi amalungu omphakathi uzophakamisa umuntu semkhombe eze ngaphambili akhulume ukuthi uthini yena. Mina njengami ngidlala ebesiza nabo emphakathini ngoba siza nayo ukuthi lokhu indaba kagesi indaba yequality endala sizoyivala sithi 00 kodwa vele baba siyasiphazamisa manje usefuna ukuphatha yena uza ngeyakhe indlela futhi ngesimmise mangabe nomphakathi nimvumele ngoba asilutho thina singabeli
abafuna ukukhuluma komphakathi nabafuna ukubeka imbono bangeza ngaphambili. Makusaba ukufa vele siyashuthwa, ushuthiwe nje uhle phansi nawe. Njengoba ngishilo ngathi khona abamthumile laphansi, ukushuthiwe nje kula. So ungasabi ukuza phambili. Ukuthi ubeke umbono wakho usho ukuthi wena uthini. Mhlawumbe sikhuluma nawe nje kusasa uvayela ugesi endlini. Njengoba sila kusasa uthi ubuye umsebenzi ngithola ugesi uvalile. And ukhona imali ongayazi. Uzanti makhomrade sendo ngaphambili sikhulumeni. Ayingabi ngeyithu, ayibe ngeyomphakathi. Noma bangawabhibha abanye ukuthi banezi la, sikhona thina sila ground. Sizoba khona sikhulume, silungise futhi Chief, sizomsiza ngento eyi-1. Wakhulu uMkhondo. Khulumeni kahle. Viva MK, viva! Ukatakata madoda. Ukatakata. Izwe lethu. Izwe lethu. Sanibonani Mkhondo. Ngizabona ngulonhle ngiqalisa ukuzazi. Mina lana benginasicelo bamaqhilo. Bengithi mina because ubaba sesikhulume ngaye kakhulu sibuke ngathi siyakhlela singumphakathi. Bengithi mina siyacela ukuthi naye eze la e-stadium sikhulume sisho sokumphathi isikhathi before ekhona naye ezwe. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Simshayele futhi ihlombo sisi. Sikhulume silandelayo. Sanibonani mphakathi. Okhulumayo Sanibonani Dudi ngapha e-18 kaBheza. Nami ngiyakhala kakhulu ngoba kuGamente. Uphathila kumeya waphatha kuRedi asikaboni lutho. Instead besibona ngazi ukuthi thina asinex sibantu abasemaplazini. Athi yena thina asinavelu uma ngabe sekhona kumele kwenzeke athenga abantu ukuthi kuzohamba wena nabantu kumele bonke laba abanye abantu laba bayeke bashiye kanjalo sithi asimfuni ubaba uGamente ezikhonvina. Siyabonga. Siyabonga. Sanibonani mphakathi. Umkhonto sicela sonke sibambane sonke sibe united sithi uGamente asifuni udlile imali wayiqeda seMkhondo asifake nabantu abasha sonke ngoba silana nathi siyafuna ukuba nemali yaseMkhondo sidle so now namanje kushitayi ushunqe umabhiliyoni osifakazele ukuthi siyafa noma senzani ukhulu akafe lo shukela wakhe sithi qo Manja. Before comrade angene, comrade usiye. Maqabane, leyasiyilungisa eyomphakathi akuyona eyami. Akuyona futhi ehlanganisize leyo mphakathi iMK iyabusa inisazobusa. Lesikwazi lokho ukuthi njengoba sila sizolungisa konke kwabahluli. So abangabi nomona ukuthi siyalungisa manje. Number 3. Number 3. Amandla! Amandla! Amkholo ngenele ngiyamabhiliyoni. YaGamente nani. Ngempela bafethu. Ukusilela. Mkhathi. Siqalile. Bafethu Nitshela kushiphi. Thini?
Joe. Afuna ukugcina kunezinto zepolitiki. Angifuni ukugcina kunezinto zepolitiki. Uma kungenzeka sicazulule inkinga yokuthi i-Albert 2 izothatha ulo 80% umsebenzi sinikeze 20% niphethe Albert 2 musabe ungene kakhulu kulento zabo ba-Andres Kale nayo lento le. Amandla ama-MK amahle amandla. MK asiqaleni ngoba sila meetingini. Umuntu ofuna ukuza la phambili akasihloniphe kwanathi. Because ukumnika lethuba lokuza la phambili kokuqala ingoba sinale mhlawumbe ukuthi mawuza la uzoshiyela into ephila. So siyacela noma thope udla amanzi aphunjwayo. Sihloniphe ungezi la uzele ngamanzi aphunjwayo. Okay MK mina ngila ekutheni njengamanje. Sekukhulunyiwe kufuneka ukuthi sikuthathe ngendlela eqondile ngalendlela ukuthi vele noma sikwatile kodwa kuba khona indlela elula futhi eqondile ezokwenza ukuthi lento esikhulumayo izwakala. So leka abagameda mfethu. Hayi nami ngithi ngomunye wabo abantu abathi cha ngaye ngiyabonga. Yabona nje mangiqala ngikhuluma igama lawo baba kunenxebe lishala ngemuva ngathi isibhono. Mangikhuluma nje igama lalo baba bafethu ngoba manje akukho kuhla senzela kona ever since akathola amandla abakhona la emphakathini. So afethu ngiyacela man umphakathi singabanye abantu bama-MK ukuze sizokwazi ukuqhubeka sirecruit ukuthi makufika ama-elections sibe sesinale phela ukuthi siwine. Ake siqale ngana indaba nayo. Ngaphandle kwayo ingakalungi bafethu hayi cha. Amapeni siwabheke phansi. Asenzi lutho. Amaphepha akhulekani ngamaphepha ngani ukuthi ngeke bawathole ubakithi. So nje ngikhuleke mina njengomphakathi lokho enikhala ngakithi esakhala ngasisodwa ngingakaboni nokubona ke mina. So siyacela nje ukuthi nehlisa umoya levele idaba esiphezukwayo. Ngiyabonga. Complex socela umunye makhona isikhulumi isondele ngaphambili. Umnisi. Sanibonani phakathi. Njani? Igama nguFortune wakamnisi ngisuke Ward 14 Harmony Park. Mhlawumbe ukuze sikhulume le ndaba size sifike la kumele si-understand umsuka wayo. Umsholuzi uthe makalontsha umkhonto wesizwe akashongo okuningi uthe uzolontsha iqembu elizolwa nencindezelo yabantu abamnyama. So sizithola sikule position la sithi khona cha igama lakaBabgamede siyalibonga yingoba kwesinye isikhathi ungumngane omkhulu wabelungu. Into ekumele siyikhulume leyo singayifiki. Uma ungumngane nesitha awusiyi lento esicabanga ukuthi uyini. Kumele sikwazi lokho. So enye issue umphakathi nama-comrades e-MK ekumele siphinde siyiclarify ukuthi njengoba sikule space la siphikisa khona igama elilodwa mhlawumbe abafethu bagcine bakushiya sigcine sivumelana ukuthi ngoba umkhonto wesizwe akusisonto akusithi yebhola, it's a political organization. Uma kukhona Mkhondo onesifiso ukuyoleader phambili
uzosilinda until kufika isikhathi sama conference akhethwe yithi siyombeka phezulu so so namanje kubafowethu lapha esinabo nabo balinda ama branch conference mina nomngane wami amabhillion uyele Harmony siyoba ngokuchairperson asazi bazobuya nabani. It is a democratic process ekumele sidlule kuyo sivimbela le ama backdoor kumele masiphuma la siwumkhonto siphume si-united sivumelana ngegama linye elithi ngamane singabi namuntu emkhonto until i-conference sivumelane njengama branch DJ ungangisupporta. So that is the view ukuthi sonke njoba sihlangene la siphume ema branchi asambeni siyosebenza ema branchini ofuna isikhundla akalindi conference mzansi siyabonga. Hanga siyabonga awusekhona umunye ongafuna usondela ngaphambili abeke nje umuntu uvumelekile ukubeka ngeke ungavumeleki wonke na inkosi emakhalati nasemakalathini ewathen ukhona ushifu khona siyabonga. Ngizocishe ngibingelele ngesilungu kodwa ngoba singabantu sanbonayo. Okwami engicela ukubuza kini mphakathi siyadideka vele kona sibona inhlanganiso mule. Sibathe sikhuthuza amafomu basikhombe ukuphuma. Sikhuthuza amafomu basikhombe kumarezi. Besinesicelo njengami lapha namhlanje ngakhona. Nisiphe lamafomu sikwazi ukubhalisa ziningi insizwa ngami. Mina ngiyalethelwa ke mfana ekhaya angahambi. Sengidala mfana kulomkhakha ngingawuze ngapha ngizoba umzukulu yakhona. Ngicela nedloko. Engizocela ukungumisa amabhiloni ngicela ningaphila amandla kule mtobelini uzisho ukuthi nezama ipolice station nezama itekisi izobalula vele bogogo bahlupheka amandla ukuthi uyifana ukusuka emagadeni uzola kantombazana ayikubuhlungu manje ngicela niqhubeke kanjalo futhi kuyaphela amandla elama form seyothinta nawe wena yebo siyabonga usemakhalati ke umele iwathe emakhalati section namandi school sicela omunye mhlawumbe ngaphuma noma iphonzeni nabantombazana emagadeni bayazi abantu sikhulumeni asivuyele emdala ukhiphe khona nayi inkosi emabhilini ma MK amadla uzakhele ungawankwanyana ngisuke iphonzeni liwadlile likhulu kakhulu ma comrades ngizocela something nje kulabafowethu njalo mabhillion nje basanibhekile bafethu phambili engifuna ukubeka kuthathu bafowethu mina engizocela nje ngama MK engathi ngicela sibasize kuwo kakhulu sikulwe futhi sonke bafowethu ngizocela ukuthi angazi la eqenjini lethu bafowethu siyama MK ngizocela ukuthi manje sibe nabafowethu esizoba nabo nje mangabe sibe nomfundisi ozosikhulumela nabo ozokhankasa ngapha kule genge yabantu abasondayo azokhuluma lezi alifana nelawo bese kuba nomfowethu ozoba erenkini akhulume nabafowethu base-rank azokhuluma lo mqondo oyi-1 nabantu base-rank kanjalo nasemalokishini nami ngizozama ngabe ngakimi elokishini nami ukhuluma namajipe ngihlala nawo bese kuba nokunye amabhiliyoni okufana naloku mfowethu indaba zomsebenzi ngizocela amabhiliyoni amathuba omsebenzi nginalo iplan yenyanga lawo mabhiliyoni mfowethu complete yaba complete mangatshela ukuthi amathuba omsebenzi kuthiwa awekho eSouth Africa amathuba omsebenzi mina ngiyi-MK nginalo iplan lami yazithini ma-MK sacela sibukeni something eyi-1 angaka ama-truck la eSouth Africa khona ama-day mangayithiwe ama-truck wonke abanabo-conductor kanti bangakho bangaqashwa lapho abantu abangaqashwa nje futhi bangathiwa ama-truck abanabo-conductor wonke ama-truck i-truck ngabe lokuthi no-passengers i-truck ibe no-staff mfowethu ongafasiseyi athi wena mfowethu uyadrive omunye ufasiseyi baningi abangaqashwa bafowethu bakomphethile mina zosebenza ngale wadini lami bafowethu ngicela ukugijima ewadini lami ephonzini ayingesure elami ngiviyo wale ngiyalazi bafana hayi alabo gogo abadala nje ngisazobakhipha lo mqondo uthi i-grant bayithola ANC wabukho lo ngiyabonga bakhulu amandla
Sibonge comrades, lasi nobaba uKhumalo uSifiso osuka ngaserenkini. Singafisa ukuthi naye ngoba umphakathi avele ngoba usukhona simemile wafika imoto siyibona. Sicela kaKhumalo uvele ngoba sinawo usumphakathi sisebenzisana nawe. Unje usibingelele bese ubuyele emuva. Sikubone usukume nje ubingelele umphakathi ubone ukhombisa ukuthi sinawe. Bonke sikukhulumayo sikhuluma nawe. Comrades okunye kusalayo akade ba recruiter baphethe amaform eMK baqhubeke nawo kodwa banga register banganiki umuntu futhi amaform abo ahlale ngakubo okanye mhlawumbe mangana namaform ohleli kuwe wabona semaningi ngoba bazolahleka ungawamikisa corporate treasure ungawaletha nakithi abanye babonela phambili so ngoba senzela ukuthi sibe safe sizokwazi ukunqoba isitha ngoba la kunesitha sikhona manje singenayo so sicela amaform manje khona abantu abafuna ukugcwalisa namaform end bagcwalisa abantu baqhubeke ungemi bagcwalisa baqhubeke kodwa ungaregister unganikeza umunye umuntu ngaphandle ka treasure nomuntu nami njengoba kumela phambi kwenu sicela ukuthi lokho kube clear ukuthi sihambisana sonke okunye ngicabanga ukuthi singavala ukuze abantu abadala bazokwazi ukuyopheka nabesimame bazokwazi ukuyopheka sakhaya bakhumala woza shobana ngoba kukhishwe i-office bathe woza shobana Njengoba ngikhuluma la khona nami ngize njengomphakathi angizeyanga njengokutekisi njengoba eshilo bamabuza lapha nami nje ngomphakathi ofana na wonke umuntu othandayo iqembu engakusho nokuthi viva ama-comrade MK asiqhubekeni siphambili nami intshumayelo ngizoyithumela ngale nobe seshilo umabhiliyoni ey'ntweni zamatekisi kodwa-ke mina-ke bamabuza ngale 116 angikho mhlawumbe wa-10 kusikhulu sekhaya wa-10 engakusho ukuthi nami ngayithumayela intshumayelo ngale 116 ngoba ngibona ngathi umuntu wase-116 akekho osondelayo ongumphakathi ngithi angibonge ma-corporate. But asiphinde siyibuyise meeting bese sibe nama discussions kodwa the leading discussion bekuyile ukuthi ngoba kune attendance register eseculated. We were advised by one of the member of the national because the issue la Mkhondo bathi kapakele seyikapakele kwamanye ama province uyayibona ukuthi kanti yenzeka lento ukuthi ku reject a certain person uyabona but thina kwesinama grounds angithi hayi noma siyamnyanya uyabona and it's not personal uyabona so sichazile ukuthi why siku MK azange ukuzodlala abanye bethu si risk impilo zethu ukuthi nje simile asikhulu we understand so moving onwards we must take a decision collective ukuthi kule attendance register eseculated ingabe siyavumelana nawo sonke ukuthi as uComrade Fortune said ukuthi because he made a very political statement ukuthi Umkhonto sithi sicela recall ubagamede uma ufuna ukukhuphuka yele akandlule emagatsheni kuma branch ingabe because we are a political party phela not a fly by night which is registered ingabe siyavumelana nakho okay amenza so ingabe khona mhlambe onombono ohlukile kunalowo mhlawumbe umfethu akathi uyaphikisa kunemike akabizi ngicela la umfethu lapha because we must take a resolution then sidraft a letter esizoyi-attach the attendance register ibuyele back to ama-coordinators not kuye ama-coordinator and then bese siyabuya ku-NEC ye-MK. Comrade,
mina bengisayijesa le ndaba lokhuza ngoba kukhona okwathi usilele la eMpumalanga kubethiwa ngoba sikhuluma kungabi into engathi imixwa ngabantu abathile kubethiwa kukhona yena simtshele ngale ndaba kaGamet asikho sithizwa asikufuni sibuye sitshele yena lokwathi akake asibambe lokwamanje asikafuni lutho nje okuzoba khona yena ngoba wayekhonje ukuthi lo akwathi ngani lobhalo uzoba khona awuzwa uyena kanti simtshela asikafuni lutho sifuna ukusebenza nje yena nje lokho usizotshela yena ungabini ngabantu abathile abamtshelayo kubethiwa khona yena sitshela nje sicela kulo ngoba sikwavunyelwe lapha estadium alokhu nje sibeke kanjalo sizotshela yena bese simisela omkhulu ngoba wangikhomba ukuthi ubani usazophetha okwamanje ukhona manje nje asasasidakhulu sibize nini nasizotshela kungabi ngazathi kukhona abaphusha i-agenda yabo amatshele lawo akumsebenzi bandla comrades ngicela uku-attenda nje fast iphuzu likaMfula. I-process political yokukhipha umuntu e-ofisini ukuprotesta, right? So i-protest must be a collective call, right? So we've already siphansi because thina what we are doing into esiyenzayo ukuthi sibe democratic, sibe transparent. So we've already started protesting because sikuwa lama WhatsApp group, uyabona? So le process esiyenza namuhla ukuqala ukuformalize le protest yokuthi kube nama records. So lokho sikwenza la asikwazi ukuthatha sibeke side. Kodwa kule phuzo libekayo sizobhala kule letter sizoyibhala sizo-attach lento oyishoyo sizobe sesiyi-add because uma sibhala i-letter iphuma kimi nomabhiliyoni bathi into yami nayo njengoba manje abanye ngibone ku-Facebook abamele ku-WhatsApp abhatha into ya-trash kanti into yomphakathi. So le attendance register le sizoyi-attach sisho sithi umphakathi uthi ucela 1 2 3 4 ukuthi ngi-rejecte iphuzu lakho so ukuthi sizoku-adda kula ma-points esizobe siwa-draft but le attendance register le it will form part of leyo request then ke i-response bazobe sebabona bona bayiletha kanjani kithi yabo. Singayivuli kakhulu ngoba bese sifika ku-resolution yabo. Yebo njani comrade saphila unathi uhlanje sibonga wase-12 comrade into kababa vele siyabonga ngani vele sasivumelene comrade nginento nje encane uma se-recruiter sine issue yama-t-shirt especially ama-members adinga ama-t-shirt comrade this issue is a burning issue so na sicela ukuthi siyibukeleleni for i-membership rate because bayayidinga nabe se-recruit. Ngiyabonga bafowethu amandla. Ngizophinde ngibuyele chair mhlawumbe mangingaku briefer just for 30 seconds. Issue yama-t-shirt sigcine sithole service provider engasinikeza i-t-shirt ngo-45 rand seyibrandiwe. So the only thing ifuna ku-raise esibhizi ngako ingoba le issue of raising ama-t-shirt is a very sensitive one. Why ngisho so? Funa ibe coordinated ngoba abantu ngingabona la ngibuya khona abantu bayakhona ukuraise imali yokuthenga ama-t-shirt awu-1000 bathenga 500 baphokethe imali ama-t-shirt awu-500 so we need to be transparent. So but isibhizi ngayo mfo ngoba vela akusebenzeki ungene nje urecruite neskipper sakho so iphuzu lelo libalulekile. But ke sengivala ngithatha ifoni i-microphone ngiyinikeza u-chairperson bafethu ngicela ukuthi sibe clear la yose okwenzakala ku-national we can be excited as much as we want. Okwenzeka ku-province we can be excited as much as we want but thina la into bekade siyikhuluma nama-comrade ukuthi we need to safeguard si-protect i-MK party Mkhondo ngoba yilona tikiti lethu la 2026. Uma sithi sifuna ukushintsha umasipala ngeke uyishintshe nge-national kuphela funa kushintshe la at the local level. So siyacela ukuthi abantu basondele ngobuningi uma kunenkinga siyilungise but funa sibumbane ngoba uma sithi 2026 local government elections funa usithole isile embumba uma ngabe sithi sifuna ukucleana lo masipala kodwa kwafika u-2026 wasithola sihlukene hayi kusho ukuthi mina nani sohlupheka sizosishona. Ngiyabonga. Manje ukhona ufuna ungena ngicela umfake masinyane sizovala. Sanibona noma ngenzisha igama. Soke sinamagama sithula uzishikana. Igama lami uClement Brown sibonga.
bafowethu kunento engifuna ukuyidlulisa engisangimaza. Bengicela ukunithuma nine enikhona ngaphambili njengamanje. Ukunika nje introduce. Nihambeni notshela lekhehla ukuthi uthi umphakathi asikudingi, asikufuni ukubona endaweni zokuxhumana, asikubona noma ungakhuluma ngedemocracy khulume ngani. Umkhulu semdala akayokudla ipentsheni aphume kithi. Labo bakusabisayo bakagamede batshele ukuthi nathi asibasabi sibalindile. Manje Umphakathi wasekhaya sesivala nje. Usifuna ukungena. Okay. Sesivala nje umphakathi wasekhaya engizokusho okubalekile mhlambe la ukuthi thina ama recruiters, let's go back to the basis. Go back to the grounds, go back to our wards, liberate ourselves. Gamete somshanyalo, afenyalo. Asimsala. Badla. Abawulenze. Where kitchen? Vula